فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. निबायदिंत के जंग व जिहाद बिकनत में अल्लाह राहा हमा कस के बहा कनत दुनिया जिंदगी पर आखरत बदला और हर कस के अल्लाह राहा जंग बिकंत गुड़ा शहीद कनक बिबीत या गेश बिबी निदीर नबित के मदिया अय्या मजने मुज्जे हंचु के हदीस अकेद के वाजह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान कुत के अल्लाह वती राहा जिहाद कनो के दामने अगा अय्या शहीद बिकंत गुड़मा बहिश्ता बारते अगना अय्या जिंदगा गो मजने गनीमतो मुज्जिया अय्या हंकेन सरकंत। सही बुखारी हदीस किताब अल जिहाद बाब अफज़ल अन्नास मुअमिन मुआहिद बिनफ्सिही व मालिही फी सबीलिल्लाह। وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وچی بلا ہنت شمارا کہ شما جنگ نکنت ما اللہ راہا و بے وسے مردین و جنین و چکانی واسطہ ہما کے گشنت کے اے میں پرورتگار در بکا مارا چاہی شہرہ کے شنندوک ظالمہ چه ظالمانی میتگو شهر نزول اعتبارا مکہ مرادے کہ ہجرت رند او دے پشت کپو کے مسلمانا چه کافرانی بازیں ظلم و تکلیفانی سببا وجہ ہمیں دعا کو گوڑا اللہ ای بارہا مسلمان ڈب باریں تند کہ شما پرچا آئینی کمکا نکنیت اوگوں کافران جنگ نکنیت چه ہمیں آیتا عالم دلیل زرتگ ہر کجا کہ مسلمان ای پیما کافرانی ظلم و ناانصافیانی شکار بتا گوڑا ایدگے مسلمانانی سرا فرض دیں کہ آگوں ہمیں ظالم کافران جنگ بکنا ہوتی بے وسیم براتانی کمک ببا او جوڑ بکا پما چاوتی نیمگا دوست او جوڑ بکا پما چاوتی نیمگا کمکار. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ہمائے کے ایمان اور تک آ جنگ کنت ما اللہ راہا بزا مسلمان اللہ رضا ہاترا یہ راہا جہاد کنت و ہما کے کافرانت آ جنگ کنت شیطان راہا و کافر شیطان رندگیری جنگ کنت پا ہوتی دنیای فائدیانی ہاترا نی جنگ بکنت گو شیطان دوستان بے شک کے شیطان مکر و فریب سک نزورند سک کمزورند